Kidkot nagakinhun State Disaster Response Force SDRF hakastap jong ka arpun rio tarik na itong kilalap no ikamet yap ubriu baja na wa nyangleng hajan pramer meliam. Ya kan ikamet yap layok bansay hakasingi ublay hakapor kumbah nyosh pomen stem ong kihe ke SDRF haba benrap bakan ikakinhun kelas dang ya kan ikajingwan nadu ka arpu tarik na itong hadien ka jingok kubor halor ka jingjar nga jong uway ubriu na pramer. Haringkat ka jinga trilang bat kibor pulit ka maungam bat ka jinga rap jong gidong shong shnong kalat kro bat pramer ka kinhuan SDRF telah hiar syakiriat kiram bat kirut wa banwat ya uni ubriu ubaja ka kinhuan kelapendan kamru da ka liang jeri ban penlong ka jingwat hakeleng kijaka nakadam mau plang sharum ka jingwat kebalalong hak arpulai bat arpusau trik naitung ka kentup iki benta bashaneng bat sharum jong ka wa nyangleng Henry omshum lalap din satya ya uni ubriu ubaja. Henry, deitat hak arpusan trik naitung. Balalap ksai da kajingdon jeng kitrai shnong kibayo iya kamet yam. Hak benta kabakim jong kanikawa. Bat kabasyam jing banpoy. Kidkot ke SDRF kira persyang ban saya kanikamen. Henry kila haben pensangye no. Namar kajing klan jong ka bat namar kajing bom shngan. Hadian kakinhuan kila beteng ya kakam hakastap jong ka arpun rio trik na itung tat hadu bakinda yo ban saya kan kamet yam ya kabala IT no syaki pulit ka maungam ban le ya kabadan kam kat kum kaan.